Kadu kaweta karbini sunim soro maje langdun lablo maho. Kidun long le lapen kidun de tum pan nili men sistame kardom de ho. Ding chi poyang ne itum ke dakle ding chi porong rong na. Hello. Kadu kawi pan sistame nili pen KYF kardom de ho. Adem pele dun de pinta a program thek dulong at flotang te kidun ji akam ko pisi ke dolang. Ate holo dak ke klang ason de do an sistame social media lo snang klang lab ji ke. Ason si girlfriend ave pinta girlfriend ke do teng flotang te ko pisi ke nang la. So you don't need to go if you don't want to go. Lacking of money is another matter. English hindi pen kang ton, lapen karbi pen kang ton, je break pig la. Lasinang ko man ing ton ji flotang te English kaya pe hindi pen lang ton. I'll beat you with bros. It doesn't look like abuse, isn't it? Whoa, it's sacking the platform. Itu meningkan kejutan yang lu pelutang te Desember cik lutan ang judun po. Lapen aningkan da kejud lo. Sejir polo pen jir pietum ke dam tang suri ni reng ko thom aningkan ni leng tum phan. Kuman inul pa phaling no poi lak do pelutang te je sik ding non. Ling suri ni reng ko rap te aningkan ta lasom dak thag lo. Athe calendar si ke chelar chot ne ke chelar le. La sila palang be thandang net ke sarkar lam thanon froina. Athe sarkar hin pen new rules and regulation ke peklang pondo. Lapen anparta sarkara hin pen ningkreng sek pan aron kimi ke peklang pondo. Lasi ke ceng sia bang ke lalo. La bang ke gari ke vega tumpa si panong pilo ong dung ke. Lasi Arjunon. Jong sinang gari ke vega hut bang amuni pan patong bop patong lam pelantan pan sarkara hin pen lak trok sia tangkan ang pipo. Lapen ki thirot abang pu apo bang ke ningkan kep jel te thap nang po. Lasi no lang nam tuna la ke ningkreng sek ka bonai pon aron. Especially la bang ke KYF klang donari so yang ni pasitame panong pipon lo. Sarkara hin pen sikit thik pon lo. Adap ki thorde abang pu phalang ang sam ki dung pen kang thur protang te lapan ke terrorism act pusi pupon po. Lapen la kang thura bang pu pan sarkara hin pen sodak pen ing sai pon nang po. Lapen ada prang da prang pe kar om ke oi mate ki vunga bang pu pan detlong ke do thek abang pu kalilu pusi sarkara hin pen jong pontang lo. Lapen langka chinglu silat par pik pik amuni tu pan panong ponsi sarkara hin pen aron kimi salam pontang lo. Jong si langka chinglu le abang pu le langka chinglu tang abang pu pan abang pa phodun chot sitame la ke langka chinglu tang ateng no pusi sarkar hin pen hok pontang lo. And now let's talk about the funniest job in India. Pirthia long asona son aborang awar side do pick. La si non lata itum India long borang awar sa kimi nang ke klang lelo. Boreng kar yari so tum pan mangke la isya birta ke melo la pen anparta a girlfriend ka chelong thek theri so tum mata isya birta ke melo. A requirement bang ajat tawi. They require only a man. Lasi labang so borang awar sa ke klang la ke bihara de dalong. Lasi bihara de dalong ke lapsun prek pik pik an news nang ke klang do pik pik. Kuman tu ni ke towaring bodet. Kuman tu ni tawaring bodet. Kuman tu ni railway tracking bodet. Si labang so news ta labusan tak thang lo. Labang so a job ka creates la ke bang nar ke amuni atum. Labang nar ke amuni tum prek jam social media long anuta noriso pan la puson me sense advertisement pa klang po. Jeni tum long la puson na job do nang join do no. I'll tell you the jobs. The job is to pregnant a lady. Jong si labang so a job ang interested plotang te aprang si registration upon 799 rupees abang pinang ji. Lapen jong si registration nung tang lo plotang te hala ka registered amuni ta phone long a WhatsApp long bang photo bang nang leji pusibo. Labang so photo long si chongwa yo nang po kumada bang si kenang ji ma. Mate kumada phan si kenang ji ma. Si labang so photo select nung tang lo plotang te so photo ke booking nam je phan security men pen 5,000 to 20,000 na tang ka juma nang ji. It's very good to hear, isn't it? You want to join? But wait, the incident was took place in Bihar, Naura. And also, if you pregnant a lady, you will get 13 lakhs of Indian rupees. How exciting, right? But unfortunately, they were caught by the police. Athe alang litum ke muni depan ke chong thui lo. Alang tum a hok akam lege claim kali. Alang litum labang so akam pen crore tang kache palong lo. Sitame madu muni sitame police long complain bidang hai he. But now they are behind the bar. Nangtum cinema. India long keto 80% of sumartum ke chulang chuche. United Kingdom long non anta usumar cherop amhang tek thepin la. Nepal long sin kongwa telana phansi hem long ke pangre. Nang cinema phurui phan ang songwar lu putang te 10 second ang song yar thek. La pen ingnar arme ang mi jeng pen phuna betri hini charge iun. La pen la kado ka ve alamanta nilisi ka pahan chachot. Ahok pet pen ke thang daga chera pawe. I'm just time pass. So that's all for today. I hope you guys enjoy it.